Zisuka ke lo makhiwo okhanya imini nobusuku eJohannesburg kulapho kuneziko lembiza yendaba zephasi nanzi ezithujileko. Cash deposits aggregating to 2,343,050 rand were made into the bank accounts of Lieutenant Colonel Dina Govender. Isekela lomtshutshisi wephiko eliqale imisebenzi yamapholisa kwaZulu-Natal uveze bona ukusukela ngo-2023 sikhuphe yokudanisako isibalo sokubulawa kwabantu okhunye okuthinta amapholisa. Njengoba besivale umgwaqo R617 esewuvulile ama-graders akwazile ukuthi angene asuse iqhwa ebeselisemgwaqeni. Umnyango wezokuthutha kwaZulu-Natal uthi sezivuliwe indlela ezikule ebezivaliwe ngenxa yokukhithika kwegabhoko. We shall resist everything that tries to pull us apart, whether it comes overtly or covertly. It is now my distinct honor and privilege. Ungqongqotjhe wezangaphandle eZimbabwe uEmon Murira uthi iSADC kufuze iphikisane nemizamo yokuhlukanisa isiphandisi. Ngibona ngasuthi thina simakhosi sokutopika inga lapha ama-players nawo adlala kuhle. Mina ngibona ukuthi kusesenamaklabha amancane namaklabha amakhulu ngoba lawo amancane yiyo lawa. Siqalela imidlalo yeBetway Premiership eyokudlalwa namhlanje. Singena sesikhambisa asisunduzwa lilothe nje kwaphela indaba esiziphetheko zifuna ukuthi na umuntu uphakamise inyawo siku SABC 1 lotshane emakhaya. Ikomishini kaMadlanga izwe ukuthi isiqhema esitsheje amacala okudlelezelwa kwezinkulu ezithutha imali esingaphasi kwa Lieutenant Colonel Dina Govender ngiso batsho esabulala uBevan Loftus ekuthiwa bekangungqondongqondo ekwetshiweni nekhukuthisweni kwendakamiswa kunye nokudosa kwetraga yamagenge ekuthiwa batsho bebenzela omunye umholi wabo uCalvin Naker. Lokhu kunjengobana ikomishini iqalisisa indaba yensolo zokubulawa kwabantu bomthetho nekusola bona ingqhema zeKZN ziqothela abasolwa. Isekela lomtshutshisi otsheje iphiko eliqale ukusebenza kwamapholisa kwaZulu-Natal uLen John uveze insolo zokubulawa kwabantu okusolwa ukuthi batsho babhubhela ezandleni zenqhema zamapholisa atsheje amacala athile kwesifundeni lesi. Between 1st of April 2023 and 31st of May 2026, IPID investigated over 300 cases, of which 77 cases involved the deaths of 149 people as a result of police action by the task team. uJohn urakele phambili wasebenzisa ukubulawa kwakaBevan Loftus ngoSihlabantangana ka-2023 njengesibonelo. Kuthiwa batsho uLoftus khabe angungqondongqondo wokukhuthiswa nokuthengiswa kwendakamizwa asebenzela namagenge wokudoswa kwentraga. uJohn uthi batsho iphenyo lakhe liveza bona uLieutenant Colonel Govender wathumela isiqhema sakhe sesi-IT ukuthi batsho siyokwenza umsebenzi esikhundleni sikangqondongqondo omunye onguClive Naker. Between the 29th of August 2022 and the 18th of December 2023, cash deposits aggregating to 2,343,050 rand were made into the bank accounts of Lieutenant Colonel Dina Govender and his wife, who is also a SAPS member. uJohn urakele phambili ngokuthi batsho icala likaLoftus kunye nabanye litshengisa linendlela yinye ezibuyelelako ekubalwa hlangana ukubulawa kwabantu bomthetho bavimbe ngokuthi batsho abasolwa ngibo abadumuze eqangi bona baziphindiselela. Okulalwa kwekomishini kuyaraga. Ungqongqotjhe wezangaphandle eZimbabwe uEmon Murira uthi iSADC kufuze iphikisane nemizamo yokuhlukanisa isiphandisi.
Usihlalo weSADC osanda kukhethwa uRonald Lamula ubawe amalunga ayo bona alungise imigomo yokuphatha yangaphakathi enyingini ezihlukileko. Gado yike silongofu Kunikelwe ngendambo zokuphatha ekube yithwayamlando ekuvulweni kombuthano lo. Konke lokhu kwenzelwe eNkosi Albert Luthuli International Convention Center. uLamula usebenzise umnyanya lo ukukhuluma ngempumelelo yomlando owachiwa nguLuthuli. The Inkosi Albert Luthuli International Convention Center bears the name of a leader whose own life embodied the interconnected character of Southern Africa long before regional integration became part of our vocabulary. uLamula buyo godu wakhuluma ngendaba yokungena nokuphuma kwamaphandle. Usihlalo womkhandlu ophuma ke esikhundleni ubawe ibambiswano esinginesi. We shall resist everything that tries to pull us apart, whether it comes overtly or covertly. Our strength lies in the unity so profound that the prosperity and security of one member state of SADC is inseparable from that of the entire SADC family. Unobhala omkhulu weSADC ugandelele ukuqhakatheka kokuthula nevikeleko. Kuzakuthi ngelesihlanu umengameli Cyril Ramaphosa ethule isifundo ngeSADC. Isifundo esithathwa njengethuba elinikela abantu abaphuma emkhakheni ehlukeneko emphakathini ukuthi bazibandakanye ekulumeni le ukuyokukhuluma ngamahlelo wokuqinisa ubudlelwano bokusebenzisana. Umnyango wezokuthutha KwaZulu-Natal uthi sezivuliwe indlela ezikulu ebezivaliwe ngenxa yokukhithika kwegabhoko. Hlangana nendlela ezivuliweko kubalwa indlela iR617 phakathi neBulwane Underberg. Kanti nanyana zivuliwe njalo bezokuthutha bathi abatshayeli abaragele phambili nokuchayela ngokuyelela ngoba izulu lisana kwezinye indawo zesifunda lesi. Umbikindaba weSABC ucele Musa Zulu uyabika. Isimo sezulu esingesihle namakhaza ashubisa umkantja kulokho kuqhubeke njalo esifundazweni KwaZulu-Natal okufaka phakathi izindawo eziseningizimu kanye nalezo ezimaphakathi nesifundazwe. Iziphathimandla zilokhu izinxuse njalo abashayeli kuba bashayele ngokucophelela njengoba imigwaqo eminingi isemanzi futhi ishelelela. Ukuzwa kabanzi sikhuluma nondaba ezinhle Sibiya okhulumela umnyango wezokuthutha KwaZulu-Natal. Sibiya, asibonge ngesikhathi sakho. Siyabonga. Mhlawumbe asiqale ngokuzwa ukuthi ngokuhlola kwenu namhlanje kuseni imigwaqo nithole injani esifundazweni KwaZulu-Natal. Ungqongqoshe wezokuthutha nokuhlalisa abantu KwaZulu-Natal Sibonisa Duma izolo ube khona la eKokstad ebheka isimo somgwaqo ubheke nendawo efana nako Underberg njengoba besivale umgwaqo R617 esewuvulile ama graders akwazile ukuthi angene asuse iqhwa ebeselisemgwaqeni. Mhlambe sike sezwe ukuthi kukhona eminye imiphakathi okufaka phakathi indawo yaseMpendle ukuthi ibe nenkinga indaba zezokuxhumana ngenxa ukuthi bakhala ngokuthi izingcingo bezingangeni kanye neinternet. Mhlambe iziphi izinhlelo ezikhona ukwenza ukuqinisekisa ukuthi mhlambe impilo ibuyela kwejwayelekile kule mphakathi. Kukhona ukuxhumana neICASA nama network operators uqinisekisa ukuthi ke kuba khona ukulungiswa kwama network njengoba phela ke isno sesikudale lokho ukuthi kucollapse ama signals ama cellphone network collapse mangabe kukhona izimo efana nalezi. Siyabonga kakhulu. Siyabonga. Lo bekungundaba ezinhle Sibiya okhulumela umnyango wezokuthutha KwaZulu-Natal beveza mayelana nesimo somgwaqo esifundazweni KwaZulu-Natal kanye nezinhlelo ezikhona ukwelekelela imiphakathi ephazamisekile. Okwamanje angibuyisela intambo kuwe e-studio. Nasibuya entolo. Bakhona bomma namhlanje abantwana babo bambethe imphuraphura ngombereko lo wangemakhitchini bahlala endlini ezikulu ngombereko wangemakhitchini. Umuntu kusasa la uya invitewa kuphi umntwana wakhe uya graduate esikoleni esinjenje ngawo wona umbereko lo wemakhitchini. uNasibiya ozenzele igama enkundleni zokuthindana ngethando lomsebenzi wakhe wokusebenza ngemakhaya uthi abantu ababo zimfundiswa ngemali yokusebenza emakhitchini abantu banganyazi.
Indaba ezina zikuphundile kuyazithola ku YouTube, SABC Plus, TikTok, X na ku Facebook. Asikhame nazo. Iphiko eliphenya ubulelesi obusezingeni eliphezulu ama-Hawks akakayiphayile ngeqadi khonakalo ukuthi kunabanye abazokubotshwa malungana necala lokubulawa kwamalunga amabili wephiko lamapholisa elilwisana namagenge kunye nabomma ababili eRegel Park ePumalanga eJohannesburg. Umsolwa uvele ekhotha kamastrada weBoksburg ngecaleli kanti ngeveke epheleleko ngelesihlanu kudunyuzwa amapholisa abulawa ngesikhathi agijimela ukuyokuhlola esehlakalweni sokudumuzana ebesifaka hlangana abomma ababili. Ilunga lamagenge uRegan Collis uqalene namacala ahlukahlukeneko ekubalwa kiwo amane okubulala linye lokulinga ukubulala nokudlelezela hlangana namanye. It is pivotal that I mention that my client does not have any previous convictions, was never found guilty by any court of law in the Republic of South Africa. But however, Yoshepi does have pending criminal cases. Umbuso uthi batsho nguye osolwa ngokudumuza abulala amapholisa amabili nabomma ababili eRegel Park. Ubotshwe ngemva kokuthi kufunyanwa iingidi zamapholisa endaweni emthathana eJimmiston. We do believe that he was not alone in doing this heinous deed. So we are not ruling out the possibility of other suspects being arrested as well as additional charges. Ama-Hawks athi Collis unamanye amacala amahlanu abekavela aqalene nawo. Amaningi wawo akhambisana nokubulala. Icala lisuliselwa amalanga naka-25 kiyo inyanga le. Sisagidinga inyanga yawo manje sitshetsha ihlangathu labomma abayibambe ichisa emsebenzini wezindlini. Umsebenzi wezindlini imsebenzi ofana neminye imisebenzi. Kanti namhlanje umbiki indaba weSABC uphindile ukhambisana nomma wonifanezile Sibiya waziwa ngelika Gabadiya oselane isikhatshana azisebenzela. Ikhaya lijamile kumnandi. Siyazi bona amakhaya amaningi ajanyiswe bomma abasebenza ezindlini abasebenza ngokuzikhandla nebawuthanda kumsebenzi wabo. Asizwe inkulumo yombiki indaba weSABC uphindile Msiza abe nayo nomma wonifanezile Sibiya uGabadiya. Liqiniso elingaphikisekiko lelo ukhumbule ukuthi konke lokho bakwenzana phezulu ukuthi umsebenzi wabo ungathokozelwa ngokwaneleko. Ngikho-ke namhlanje sibize umma unofanezile Sibiya owaziwa ngelika Gabadiya nosele azakhele igama enkundleni zokuthindana ngokubonakala asebenza ngethabo. Uma unofanezile sakulotshisa begodwa sakwamukela endaweni ze-SABC. Ngiyavuma, ngiyanilotshisa ngiyanilotshisa ngimi unofanezile. Ubusisiwe. Ngizakhele igama vele nginguGabadiya ngihlala eMountain View eZonto. Asithome ngendima elinywa bomma abasebenza ezindlini. Ngiyiphi indima abayilimako ukukhulukhulu emindenini nabo lapho basebenza khona kuye nemphakathini wonke? Umberego lo wanje wangendlini esikhathini sanje umnandi khulu futhi ukudlula ekuthomeni nokha ngoba thina siwenza umzakho. Shuthi nawufika emberegweni uyawuthatha umberego lo uwenza umzakho. And then ubereke ngendlela ubereka ngayo kwakho. Nabantwana abalapho ubatreat ngendlela ubatreat bakho abantwana ngayo. Bakhona bomma namhlanje abantwana babo bambethe imphuraphura ngombereko lo wangemakitchen bahlala endlini ezikulu ngombereko wangemakitchen. Umuntu kusasa la uya invitewa kuphi umntwana wakhe uya graduate esikoleni esinjenje ngawo wona umbereko lo wemakitchen. Lokho na usebenzako ubonakala usebenza ujida uthabile ukhuthazwa yini ngoba abantu ebaseminyakeni yakho yobudala bayila ngamadolo uyithatha phi energy ngaka? No, energy le kungendlela mina ngizenza ngayo kungendlela ngiyenza part of exercise ngoba umbereko wakho uthande and then ujwayele and then uziphe wona ukuthi ubereka kanjani and then ukujayiva lokho vane ngizikhipha istress sokuba nombereko omnengi nangubona umnengi and then ngibese ngijayivela lapha ke and then ngizikhipha istress sokuba nombereko omnengi. Abantu bayayithanda imigadangiso yakho yama video. Uwenza njani ukuthi umsebenzi wakho ungaliyeki lokho na wenza umsebenzi uphele ugadangisa ama video? Angibi nesikhathi selunch mina anginayo ilunch. Yebo yona ikhona ngokuya komqashi wami mara mina angibi nayo ngoba ngiyazazi ukuthi kunesikhathi engisebawo engizenzela ngaso into ezami zamahlaya ukuze ngikhuthaze abantu ababereke emakitchen ukuthi na usemakitchen akafanelanga ukuthi ustress umbereko wakho umuntu uthathe njengwakwakho. Yonke into yenzayo uyenze ngathi uyenza ngakwakho and then bese uwenza ukhululekile na uzitshela njalo. Uma unofanezile umsebenzi omunye nomunye unentshijilo.
ngiziphi intshijilo obona ingasuthi abasebenzi basebenza ezindlini banazo begodu ungathanda ukubona kwenzakalani ukuthi kulwisane nofana kuphela intshijilo lezo? Intshijilo eziningi nje esihlangabezana nazo ukuthi mhlawumbe thola ukuthi thina abantu besikhethu asithandi ukuyodobhadobha ngaphandle inumber 2 zezinja zinitshijilo ezikulu ke lezo and then bese uyalitshela ikhuwa awukwenzi bese ubleedela ngaphakathi uyalila uyalitshela ukuthi angithandi ukubereka so bese yena uzokutshela ukuthi okay ke nongathanda ukubereka so ayira sifuna omunye umuntu or bayachubeka nawe kunjalo mara ikhuwa mde lazi into oyithandayo lazi into ongayithandiwe emberegweni nakho la ubereka khona. Ngibomma beSewula Afrika yonke njengomana kuyinyanga yabo nje ungabakhuthaza uthini? Ngingabakhuthaza ukuthi nawe ngumuntu zithande uzihloniphe and then bese uzazi ukuthi ufunani bese nalokho ungena endlini lese uthola umbereko yazi ukuthi lapho uzokwenzani yabona ungakhumbula ukuthi ngizokwenzani kilo umbereko and then ayikho into ezokuhlukumeza ngaphakathi kwendle ekhuwa na uyiberekayo ngizokuthi kithi abomama babereka umbereko ufana nowami asikhululekeni nasingendlini ekhuwa sizithembe ubereke uthembakale ukhululeke ukhulume nekhuwa lakho and then ayikho into ezokuhlukumeza. Ngiyathokoza mama ufanezile ukuthi uzokuhlanganyela nathi namhlanje. Ngithokoza mina. Ngokufeatureana nje okuthiwe ngumama ufanezile ukuthi umsebenzi owenzako awungali amabhudango namahono wakho ngombana ibhudango alifi umnikazi asaphila. Kezemali iranda linzinzile nalinganisana nezinye imali ezikulu. Siloshisile ekhaya ngelesithathu asiqalele ubujamo bezulu sitholela lapha ke amathuba wezulu nge30% esifundeni sangale ngehlagwini eChingalanga nangale ngeFreystata kanti ke nawuthi uqala ngaleke egwini langa kwaZulu Natal ukuchinga lapha endaweni zempumalanga ngegwini nakhona akhona amathuba wezulu nge60% kusasa sibona lapha ke livulile ngale ngeChingalanga kunamafu phakathi nenaga yeSewula Afrika kanti ke godu nakhe amathuba wezulu ngale ngesifundeni sempumalanga ngepumalanga yesifunde esinangale ke ngeLimpopo nakancane nje esifundeni sangale ke kwaZulu Natal ngegwini silemukiso ke lesi namhlanje sisibona kunomoya ngilezi ndawo lapho ubona khona umbala osarulana kuthindeka ngapha ke ngempumalanga iLimpopo khulukhulu ke nayo kanti ke kunomoya owenza bona ilwandle libe bukhali ukusuka ngale ngeGqeberha ukuchinga ngale ke ngeCape Town nangale ke esifundeni sangale Northern Cape siyabona ke ukuthi sikhona silemukisa somoya nakusasa ke kusesenjalo siyokusuduka ukwazi ke ukubona ukuthi anjani amazinga okuchisa sithoma ngaphange sifundeni sangeGauteng sesemakhaza endaweni eziningi nokho namhlanje sikumakhazana kungqono ke kusasa amathuba wezulu athi lapha ke 18 ngithi lapha ke eBroncosspruit 17 mathuba okuchisa lapha ke eJohannesburg 14 degrees Celsius kodwa nekuseni nebusuku kumakhaza iLimpopo le yake nayo ke ngokuhamba kwesikhathi indawo eziningi zingqono kusasa kunayizolo kanti ke lapha ke iphulukwane kusachisa sesemakhaza ngisho njalo nge17 nangale ngeBurgersfort nge17 ngemva kwamadina ekseni nebusuku kumakhaza kule impumalanga imakhaza pheze indawo zonke imini yonke embathani nifuthumele khulukhulu lapha ke eMelo 11 nje ngemva kwamadina imalahleni i16 bomhlanga 18 asiyoqala lapha ke isifunda sangale ngakwaZulu Natal naso sesemakhaza endaweni eziningi kuthi lapha ke endaweni yabo Richards Bay neDurban kuba ngcono ngemva kwamadina kupholile nge21 ipumalanga Kapa ke nayo ke isesemakhaza endaweni eziningi kodwa na ke Robert Sobukwe nalapha emakhanda kungcono ngemva kwamadina nalapha eqongqene eGukompo nge20 degrees Celsius kuseChingalanga Kapa ke lapha kufuthumele khona endaweni eziningi lapha eCape Town nge26 iFredendal yachisa neClan William nge32 ne30 asiyoqala ihlagwini Kapa sesemakhaza kuseni nebusuku kodwa nangokuhamba kwesikhathi Appington ibuya nganeno iyaphola nge23 Springbok futhumele nge26 nalapha eCalvin nge24 seFreystata ke lapha ke nakhona kusesemakhaza imini yonke nobusuku bonke embathani nifuthumele ngilesa sifunda iBloemfontein nakathaphakeme i15 ngaleke ngehlagwini Chingalanga sesemakhazana ke nakhona endaweni eziningi imini yonke Rustenburg 17 ngemva kwamadina lapha ke eMahikeng 18 asibonane kodwa isikhathi esilandelayo dido Sizibeka lapha namhlanje umusa